Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kupata nafasi tena siku ya leo juu tupane maneno ya Mungu. Tunakushukuru pia wewe ambao umepata kibali ya kusogelea telefoni yako, sijui television, juu upate maneno ya Mungu asubuhi ya leo. Acha Mungu akubariki na kuinua tena zaidi. Leo tunaongea neno linalosema apandacho mtu ndicho atakapovuna, na verset de référence ama texte de référence ni Galates chapitre 6 verset 7. Ukisoma hiyo kitabu, Paulo anasema kwa Galatia, apandacho mtu ndicho atakapovuna. Aseme msidanganyike, Mungu haziakiwi. Apandacho mtu ndicho atakapovuna. Ndugu yangu, nakuuliza, unapanda nini? Kwa sababu kile ambacho unapanda ndicho utakapovuna. Bien-aimé, haiwezekani upande sombe uvune maharagwe. Haiwezekani upande sijui mua uvune miti. Haiwezekani uvune miogo, upande miogo na uvune sijui viazi. Na ukivuna viazi na waza hautaikula. Kwanza utaiona na unakimbia, hautaisogelea. Hautaikula kwa sababu sio kile ambao ulipanda. Katika maisha ambayo tunaishi ni hivyo hivyo tu. Apandacho mtu ndicho atakapovuna. Nisaidie, ulize aliye pembeni yako, unapanda nini ili uvune nini? Maana kila ambao unapanda ndio utavuna. Haleluya. Ndugu yangu, katika maisha leo kitu kimoja, mema na mabaya ni akiba. Kupanda mema ni akiba na kupanda mabaya ni akiba, na tutavuna kile ambacho tulichopanda. Au utavuna kitu ambao kupanda hapa. Kibaya ni kuwa unaweza panda kitu leo, kisha kesho haiko wewe tu ndio utavuna, lakini watoto wako na watoto wako wanavuna. Sasa kama ni mazuri utavuna na watoto wako watavuna. Ukue, usipokuwa ndugu zako watavuna na watoto wako watavuna. Na kama ni mabaya, ukue, usipokuwa, ikuwa umeshafariki, jamaa yako itasibiri makose kasi, jamaa yako itasibiri mapokase, jamaa yako itapata magumu ya hatari. Bien-aimé, kuna nafasi ambao hawatapokea watoto wako juu ya jina yako kupitia mabaya uliyofanya. Mtoto fulani asifike hapa, hata maji ya kunywa hawatampatia. Na kuna nafasi ambao wanaweza wakauawa kwa juu ya jina yako tu. Ndugu yake na fulani usimwache apite. Kuna watu wanaweza fungiwa juu ya jina yako tu kupitia vitu ambavyo ulifanya. Wewe sio ulifanya, sio tukukwao. Lakini tunakuja riti machafuko, tunakuja riti mabaya ambayo ulifanya. Na ukikuwa ulifanya mazuri, tunariti mazuri uliyofanya. Mzazi mwenzangu, baba, mama, dada, kaka, unapanda nini? Kuna watu leo wanateseka juu ya mabaya ya wazazi wao. Wanateseka juu ya mabaya wa ndugu yao. Wanateseka juu ya mabaya ya wazazi. Juu ya mabaya wazazi wanateseka. Na kuna watu leo wako katika raha, wanaishi mema ambao wazazi wao waliofanya. Haleluya. Ndugu yangu, uwe baba mzuri kwa watoto wako, ni mzuri. Uwe mama mzuri kwa watoto wako. Uwe mtoto mzuri kwa baba yako. Uwe mtoto mzuri kwa mama yako. Ni ya faida. Ni ya faida. Hapana kuwa baba simba. Kuna baba ambao ni masimba. Kabla hajaingia kwenye parcel, kabla hajaingia kwenye mpango,
Watoto wakisikia tu papa anakuya, kila mtu anakimbia, ni kwenda lala chini ya kitanda, baba amekuya. Hiyo sio mzuri. Mama amekuya anaanza kalalamikia angali kuparseli ya jirani. Kuwa baba mzuri, kuwa mama mzuri, kuwa mtoto mzuri. Maana Biblia inatuambia katika kitabu cha Efeso sura 6 mstari wa 1, asema ukiheshimu baba yako na mama yako utaishi maisha marefu. Kila upandacho na ukikuwa mbaya ukaidi nyumba yenu hautaishi siku nyingi. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kushauri kitu. Mbele ufanyie mtu kitu kibaya, angalia nyuma yake. Kuna mtu unaweza fanyia kibaya leo, haumfanyie yeye lakini unafanyia community mzima. Kuna mtu unaweza fanyia kibaya leo, haumfanyie yeye lakini unafanyia jamaa mzima. Kuna mtu unaweza fanyia kibaya leo, haumfanyie yeye lakini unatesa familia mzima. Ulifikiri unamfanyia kibaya hapa leo, kumbe ni watu wengi wako nyuma yake wanaishi kwa sababu yake. Ni yeye anawakulisha, ni yeye anawashauri, ni yeye anawapatia kila kitu. Sasa umemfanyia kibaya, unalilisha wale watu wote. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 1 na wa 2, inapana historia iliyofanyika kwenye kitabu cha Kutoka, Exode chapitre 18 verset 8 à 15. Historia ilikuwa namna gani? Waameleki walikuja kupiganisha Israeli Refidim. Waliwapiganisha, wakapigana na watoto ya Mungu. Kwa bahati nzuri Mungu alisaidia, Israeli walikuwa washindi. Israeli walipokuwa washindi, Mungu alikasirika. Bene, kila kitu nafanya iwe muujiza, Mungu anaona. Kila kitu umefanya kibaya kimeandikwa. Hiyo jambo lifanyika ikapita 40. Même pas 40 ans. 400 ans. Miaka 400 kupita. Mungu akatuma Samuel, uende ukaambie Saulo na mtuma aende aharibishe, avunje, auwe, asiache hata kitu kimoja, kuonesha kolere ya Mungu, kuonesha kasirani ya Mungu. Samuel naye hakufanya vile, na njoo ilimtosha kukiti ya ufalme. Kuna vitu utafanya vinaharibishia watu mingi sana. Kuna kitu utafanya inaharibishia watu mingi sana. Angalia kiburi ya Vasti. Ungelikuwa ndugu yake na Vasti, ungemshauria nini wakati Bunyumba Vasti Bunyumba inamwishia? Ungemshauri nini? Ungemshauri nini wakati Bunyumba inamwishia? Apanda chumtu ndicho atakapofanya. Kuna vitu ukifanya unaletea watoto wako magumu, shida, maproblemu za mingi sana. Jina yako inakuwa shida kwa watu wanaanza badilisha na jina yako juu wasiseme jina yako. Mungu atusaidie sana. Unapanda nini? Tangu zaliwe ni watu ngapi umedilisha? Ni wangapi umeua? Ni wangapi wameuawa kwa ajili yako? Ni wangapi wewe ndio ulikuwa chanjo ya kufa kwao? Ni wangapi? Ni wangapi wanalia kwa ajili yako? Ni wangapi wanalia kwa ajili yako? Wewe ndio naacha mtu analia. Ni wangapi? Unatesa watu, unaumiza watu. Watu wanafanya kilio, gharama, watu wanatoka mbali na karibu, wanakuja kwenye matanga, wanalia juu yako. Wewe mtu mmoja uliokazione more. Watu wanalia, wanafikia mpaka mpaka kutukana na Mungu, wanafika mpaka kuongea na Mungu vibaya juu ya wewe uliokazione kifo. Ni nyumba ngapi umebomoa? Watu hawaelewani tena, nyumba inavurugana, baba na mama wanaachana juu yako wewe.
Ni familia ngapi umegonganisha familia, watu wanapigana na mangumi, juu ndio ulisema, sijui ulidanganya, watu wanapigana, wanavurugana juu yako wewe. Ndugu yangu, maisha tunayoishi ni ya Mungu. Tengeneza maisha yako. Mungu akusaidie siku ya leo. Tengeneza maisha yako. Jiulize, ni wangapi umelilisha? Ni familia ngapi umelilisha? Ni familia ngapi umevuruganisha? Ni wangapi wamevurugana kwa ajili yako? Ni wangapi wanalia kwa ajili yako? Ni wangapi wanasema mabaya kwa ajili yako? Unamfanyia mtu kitu, kumbe unafanyia familia yake yote wanalia. Unaacha watu wanabadilisha stati. Walikuwa na baba anaenda kwa ajili yako na kufa. Watoto wanashanje stati. Alikuwa watoto walikuwa na baba lakini wanakuwa wa victim, wanaitwa wa orphelin, wa yatima. Mama anaitwa sijui veuve juu yako wewe. Badilisha maisha yako. Tengeneza na Mungu, ndugu yangu. Maisha ni ya Mungu. Tengeneza na Mungu. Inawezekana utengeneze na Mungu. Mama na baba wanavurugana, nyumba inaisha juu yako. Familia inavurugana na kuwa katalizeri juu yako, umevuruganisha watu. Apandacho mtu ndicho atakapovuna. Mungu wetu haziakiwi. Kila kitu Mungu anaona. Mtoto, panda mema kwa wazazi. Kuna mtoto ambaye yeye anakuwa chanjo ya baba magonjwa ya mzee. Baba anagonjwa makrizi cardiac, wanagonjwa magonjwa isiyokuwa na dawa, mpaka baba anafikia kukufa juu mtoto alimkwaza na msumbua. Msichana comportement na katara mnyumba na mshauri au kepa. Biblia inasema asiyefunzwa na wazazi anafunzwa na dunia, na mezali nasema aonyoe mara mingi na kushipaza shingo lake atavunjika ghafla, atapata dawa. Wewe mtoto unakuwa fujo mnyumba, bangi, kila kitu vurugo. Msichana umbaraga, apendi kusikia baba unaanza lilisha wazazi, wanaanza lia, wakikushauri unashimua utawapiga, unawatukana, unaanza kufungisha wazazi wao kinywa, unawafungisha kinywa. Ndugu yangu, utavuna. Apandacho mtu ndicho atakapovuna. Mungu akusaidie siku ya leo. Tengeneza maisha yako. Mrudilie Mungu. Biblia inasema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mrudilie Yesu. Kila unapanda kwa wazazi utavuna. Kila unapanda kwa ndugu utavuna. Mungu wetu ni mwaminifu. Ana ubaguzi na anaona kila kitu. Na analipa kila mtu sawa na kazi ambayo anafanya. Unapigana na wazazi, umelaaniwa. Unatukana mzazi, umelaaniwa. Hata kama mzazi hajakuambia kitu, umelaaniwa. Unapata nguvu wapi ya kuambia mzazi afunge kinywa? Unapata nguvu wapi kuambia mzazi pima ndakupiga? Unapata nguvu wapi? Unadharau wazazi, unawaona wa chini. Unajua ni mateso ngapi waliokomalisha ndani? Unajua walifanya nini juu usome masomo? Na unakutana mtu mwingine ameoa, hataki wazazi wafike kwa nyumba. Wanaanza sema wazazi ni walozi, sijui wangelikuwa walozi wangekuwaka wewe. Na watoto hawapendi watoto wasogelee wazazi. Usipande vibaya, maana siku utakufa utaacha maproblemu dunia. Utaacha makonfli. Kama umefanya makonfli leo, jikaze utengeneze, urepare maisha yako. Inawezekana uone yule mtu mshakosea. Inawezekana usaidie tena wale watu ambao washaka tabanika juu yako. Makazi inaisha juu yako, watu wanakufa juu yako. Watu wanavivre stress juu yako. Iwe mkanisa, iwe mkartie, wanavivre stress juu yako. Watu wanapokuona wanashtuka, unajikutana unajiona unakuwa juu ya watu wote. Na ukikufa leo watu wanafanya fete. Mungu akusaidie. Siku ya leo ninakushauri, panda mazuri, itakuwa msaada kwako. Inawezekana uwe mtu mzuri tena, ingawa umekuwa mtu mbaya. Inawezekana uwe mtu mzuri. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Maana maisha tunayoishi ni ya Mungu. Maisha tunayoishi ni ya Mungu. Hakuna mtu mwenye ataishi dunia sijui bila kufa. Lakini
Fanya ima kifo yako isikuwe problem. Kifo yako isikuwe furaha kwa watu. Panda mazuri. Panda mazuri. Ni wangapi wanakusema kama mzuri asubuhi? Ni wangapi wanasema mzuri mchana? Ni wangapi? Na unafanya vitu vingine na dhamiri yako inakuambia kama uko unafanya kibaya na unajua umewatesa watu. Mungu akusaidie. Inawezekana utengeneze maisha yako na ukutane tena na Mungu. Mungu akutembelee. Acha neno hili kusaidie. Wenda umelilisha watu wengi, machozi yanatoka usiku kabla mchana. Watu wanalia, wanakosa amani juu yako. Na unaona kawaida tu. Mtoto analia juu umemdharau, juu sijui umemfanyia kibaya. Wamama wanalia juu umemjibia kibaya. Ndugu yangu, usione raha kuwa mtu mbaya katika maisha. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Neno likusaidie. Waamaleki waliuawa, hawakujua nini ilifanyika. Wale ambao walifanya hiyo jambo mbaya kwa Israeli walikuwa hawako tena. Hata watoto walikuwa hawako tena. Waliokutania walikuwa watoto ma 4 na 5 generation. Lakini walifikia kuuawa kwa kifo ambao hawajui ilitoka wapi. Mungu akusaidie. Usiwe chanjo ya mabaya kwa watu. Mungu bariki neno lako kwenu. Amen.